Visit Kongwer TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham Maulai Moro Shillong. Nagimat-gimat jongane ke janmet ini paishwa syakimat kubor nagajela. Ka Employment Monitoring Cell jongka Khasi Students Union kala ujor sya u Director jongka Directorate of Arts and Culture jongka Sorkar Jela halor ka jing pelat ya ka wei ka post guitar instructor haga State Institute of Arts and Culture. Ukurwa pala part of Chairman ke Employment Monitoring Cell jongka KSU usamla Ruben Najer ula ong bakat kum ke jinglum kubor jongka KSU latip bahaka Institute of Arts and Culture kidon artli ki post guitar instructor but way na kita ginahikai lani u instructor undai u khasi but way pat undai u garo ka KSU kalalap ba kani ka kam kabalan kadai kabala syong thai dau khasi hinrei haga jingpen bena pat lapen bena bagadai gabha yakiga. Ka Christian Endeavor Society jongka Presbyterian Church Hasaiden kala pelong ya ka food festival haka khat artarik urisau arjar arpsau ban penmi pisa nagabenta ki kam jongka society but nagabenta ki weipat ki jingdon kam. La play ya gani ka tamasa da uba Rocky Marwen uba lalong kum kongsan harengkat ke jingi sakilang jongki nongyalam balang. Ki nongyalam jongka Chiyung Multipurpose Society kila pentip pait ba bagi lapan Jingbit Nagibor District ban penyakalai nosip biang ya ka first prize hadian katto kat nisngi baki arngut kisamla kata usamla lut bala khatnyau senam karta bat usamla ubala arpesan senam karta kila plapat ba baki dei ki bedon kti ban lekto hagasngi penyakalai nosip ya ka first prize lucky draw jong Chiyung Multipurpose Society kabalalong haka arpu praterik unailor arajar arpusau. U President jangka Chiyung Multipurpose Society uba akan pam es lamurang ulai tu baka first prize ke basyak lek tu kadai daga truck dumper. Ka kenhun ki shiperlog yak balatip kerteng kum ka Pathfinders kala pelong yak ka jumble sale lani ka yo ya dia ya thiet ke basisngi haka snong kenton nong kse yak bala sedang nadu ka por shipau bejim step. Kajing temu jongane ka kenhon ban perlong ya gani ka tamasa kalong kum shibenta ban penmi pisa ban yarap pensnayeng ya ka wei kalong yeng ka beduna ha ka yok kon. U secretary jongka Raj Shabong uba Nicholson Kong Maulo ula penpau ya ka jing sungsi halor ka jing penmi khobor ha ka khandai tarik urisau arjar arpusau da uba prangkupar thaba kat hadu bakal tak mat yong bat penjak buram yus im juga hima khairim upaim Dr. Balajit Singh im daga bakeno bos im ula penkelar rigenti yagari raj hapok karaj Shabong shimit ka Women Welfare Organization Saint Raj Jowai ha ka jingya kenduk lang jongki khon kentai ga niam tri kala pen kup buram yaki khon samla ha ka jingya lang ka balalong ha office Saint Raj Jowai ha ka singi thodim. Hagane ke jingi kenduk lang la edon lang u MLA jongka Amlarem constituency uma Lakmen Remboi kumu Kongsan ubala penkup buram yaki samla. U Presiden ke Saint Raj Jowai uma H Toy ulai don lang hagane ke sengi rengkat ru bat ki riorang ba ke Saint Raj Jowai ha ke jingi lang kepala penyai ke chairperson jongka WWO ke Dr. Waisa Sumer. Tungini paimta syakimat kubor nakelengkeri. Hadian bau nong yalam jongka RSS Mohan Bhagwat ulakam bakari gadon hag jingma namar bagi don gibriu gibetmu ban penpait penpraya ka unong yalam jongka seng kongres u Rashid Alvi ulakop dak ba ong bau bhagat udai ban sei yaka kerteng jong kita gibriu gibetmu ban penjat penpraya kari. U Bhagwat ula penrem jur ya ke jingsya penpra ki jong ki jaka mane blai jong ki Hindu ha Bangladesh nrei u Alvi ula ong ba balai penrem pat habasya penpra kendai teli ki mos jong ki Muslim ha Gujarat.
Menteri Rang Bado Kari, Narendra Modi, bat Menteri Ketanat Kampok Yeng Amit Shah, kin lek ban pensengan ha jingbam smai Menteri Rang Ba, bat kakenhon Menteri Jongga Haryana, kaban long ha kat nyu tarik Risau. Nayab Singh Saini babat mentakum Menteri Rang Ba Basipor Ulaong, Bashwa ke jingbam smai, kwa ban ai ya kisiti tungkam syaki arpusan hajar ngut kisamla. Ka BJP kala yok ban sensyar marwai ha Haryana hadin bakala job haduk saupu prateli naki kendai pauteli ki constituency kat bakaseng Congress pat kala job tang lai penyo teli. Ka National Commission for Protection of Child Rights kala betha ya barok jela ba Kim Dae-shu ban yarap pisa ya ka madrasa board ban dai ban khang no shisndon ya ka board. Ka chairperson jongga commission kala pha jingtho syabaro ki chief secretary jongga jela beper bat kala batharu ya ki khna ki bomdei ki muslim bakin mino nagani ga board bat ki devan lek pulis ki wei pat ki school kuma kalong menta ki don shiklor arpusan lakngot ki khna ki badon hapo ka madrasa ki sipai BSF kila siap yau drone ubala penher ha khapot jongga India bat Pakistan ha Ferozpur ke bahab ha gejela Punjab. Nau new drone kila lap bagadon ke pistol bat ke song batap yu drug heroin. Ki BSF kila lap udai drone balasna ha China. Ki BSF kila ong bagi nong khai bean ha khapot jongga India bat Pakistan menta kila sedang bani khai drug bat ki wei pat ki tiar bean daga bashupen hair dau drone bat kane kamdai ka sien ka panengkong ka bagi BSF kila yok ban siap rei shwaya kane ru kila don katto kat ni teli ki drone ba kila yok ban siap. Superintendent jongga patok ha Morrigan District Jail ula sya asaspan hadin basangut ki koidi kila light pad nagani ka patok. Ki pulit kidang tokit benia ya kani ka kam bantip kumno sangut ki koidi ki yok pad na patok. Haga pasedang jongga jing tokit kila lap bagi koidi kila tek da ki jan siang tia ka nep blanket bat ki jan pin ban kiu ya ka kenro jongga patok ka bajrong kumba arpau put ai. Mentapat ngini pai syakimat kubor nakaleng ke pertai. Ka Pakistan kala penbun ya gibor pahara hanong ba Islamabad hadin bakaseng Pakistan Tehreek-e-Insaf kala penbenaban penlong jinyaki haga khat santarik Risau ka badairu ka sngi sedang jong jinyalang jong ka Council of Heads of Government ka banlong hanong ba Islamabad. Ka PTI kala penbena yakhi bandawa na ke sarkar bakadai ban pelak yau nong yalam jongka Imran Khan ubadang don haduk mentaru hapatap. Ka sarkar kala IT haki sipai bakin pet bakanomi kano ka huri hura hakasngi ka bakin nong yalam na ki khat arteli kiri badon hapo ka kenhon jongka Shanghai Cooperation Organization kinwan sya Pakistan. Lampang jongga yang dorbar jongga Iran, Muhammad Bakar Kalibaf nyahi ya kaling sun ke bau lek chanong ba Beirut jongga Lebanon. Kalibaf udai pilot but commander bala shong thai jongga Air Force ha Iran. Lek cha Lebanon ban ra yang khubor ke bau nong sensyar bahakli do ka Iran Ayatollah Ali Khamenei pha syaki nong yalam jongga Lebanon. Na Lebanon, leit sasha Geneva, banishimenta haga dorbar kaba shispa saupukandai jongga Inter-Parliamentary Union. President jongga France, Emmanuel Macron, ka Menteri Rang Bado jongga Italy, ka Giorgia Meloni, bat Menteri Rang Bado jongga Spain, Pedro Sanchez. Kila penremjur ya ka jinghertma ka Israel ya ka United Nations Interim Force kepada Lebanon hagba bun kisipai jong ka United Nations kila mansau ka India kala penpau ya ka jing sngo khia jong ka namar ka jing syatu ka pangsngat jong ka blaithau kali na ka jaka mani blai Hindu ha Bangladesh bat kumjuru ka jing syak thambor ki jaka mani blai Hindu hagi benta paper jong ka ri Bangladesh. Ka India kala pha ya ka khubor syakibor sarkar Bangladesh bagi dei ban pentikna bagi Hindu ki basyong basa hab Bangladesh bat ki jaka mani blai jongka kim dei ban syak thambor khamtam hagani ka por puja
Kapan sengat jong ka blai thau ka basyak tu ka dai ka bala ais ngo bah dau menteri rang ba do Narendra Modi house nem arajar arpuai. Ka North Korea kala penher kumba arpoteli ai ki balloon kit jabo shauput usam jong ka South Korea hadian baka South Korea kala penher dau drone ban penpoi ya ki kot lengkedop sha North Korea. Kani ka dai ka sin ka ba arpupra baka North Korea ka penher balloon kit jabo sha South Korea. Itu bilong kimat ku blai.